naga je long no de roanti de kanwa ka yakel ka do bran be jando de kon lat ka rodin ke te lat ka rodin re we dan chet ka mente gambele den right ka dik kon an twokten mi jiram ma jidit ka jan channel me gor jano de janwa ka nasim ko ken tendong kwech ken war online tv bana let ki bu kon lat ko yen bana keling te ke tungwan te gor kono de kon ke gwich ngai kono no gambele te rerika ko kor gwas me ber an goro je longo no de kono so content lat ko rin ke gambele ki etin content atin yar ke gambele ki etin cha gambele cha janang niam de kono right ke video te ke gwe longo no yar ke gambele kana to ke te gor no de nyak yekel ke di enta dana let ko rin de di yana ngachi gambele win mi cha kam ne de kon la ne cha ti mi kon cha kam dor dang diech ka highlander ka bun che man to romani ta mara ni ka jite grai ka ne to kan dial te grai ka gambele karwa da jen gwada da nan je Ethiopia je gari yang da tin long na riang da na je ga riang mun yo no ne dial content ke Ethiopia jen gwada na kan wala tin bu yu jekten ko ngai kona gwa no kone kon tin lan wore shi kon le long amana na chilet ko kon ko ngai kone ano la kon nong no lat ko kone kan na kon nong no ne ya a bablan du ne ka tet shi kon no kono de randa do de la jen ko mai mu lon kon lat kendo diality la be gambele shi kan de le kon de le benefit ke le da ko kon ci ga do bran lat ke dul ke je lat ko ngwane ke je gambele ke nyam jen che je mun je ke je long kon te le kon agriculture gwad mo de kula pura la gwada kon la tinde porchal kam investor to talk investor bun chi ke investor in kon la investor nuare ke do ko ken de kulu kuni odong ya bar yes bar te kan ko gwat te le kan ten bara kon la nuare te le kon investor the reason te le kon investor ke je show chi kon de le but nyin kon gambele te kon ke tiel kon la nuare la tiel mo ja kon ko bu kon tel gwat ban leten kon te ko position di kan nuare te ke tiel bo kon nuare ko ken adena duor mu gade ko le jekdi ke do blende kon let ke je tel do mde kon let ke je ko mi te ram til ngwane mu logo jin wer mo shit lat chi de lon ko de la na mo ke lan tam men tegu je no yen wore gambel mo kon ben ko en gambel mi shu kon ke je tam alaman fay na ke je lon ke jan gwas man tam ko gambel e dung bus station ke manaria ka tugun ke gwadan na da koten ne de man ngai ken gwadan na koten na kot re corona bat ne wala ngode tele ron bat ke gwada na chum ten na mazuri na kotum shal ke mobil technical kane dan basko dar barbo jan gwada na koten mi na bun bana bu kap chong der mo kan ron bat kan ni cho bana ka pinyi kujimi bana ko lan wore ba yuken ba ga cham bar kon kujimi kujbar la kana le de jeg long bay ma ke yuko ko ngi jara mi majik ko ngi je telum bi yar telum bi yen mum dala da long ne ke la ja la de so kane de ti ji kan on no bu ko kon jar ka gwam ba ka do kwar kon te tin chen ci bin ci bu complain le say ja ji la je ci bin ci blat an cha chen cha na la bi ni ji en wori o telum mi chalet ke ji la bi lo tele dor mi ci chak tong ne jen ke ji kane de content bo tin tin
cái cháu ấy na la complain la ja to bi mi che cái mission en be mi je ke bi lar ken o en cha chu ke cha le le ne ke cha le ne ko gwi je no ram mo de man dan shu ji de je le ka dum no chicken gor no de kan ma de kan re so na me chen wore tin kon te gan be ja ko bi ka wi ka weakness dien be ko be ka tiel jen tiel na no ko kon lar tan mano tiel mo tiel mi je en manaria mana na ro ga kwide moral na ga kwide no gari nore de la niula na tika manaria ko manaria oro de ngai ke je an gwa dan te tin ba che de manaria bon mu kwal shole niula na dan chala tin ko gwa dan gwa pin but ko no ba manaria ko tele gwa mi share leka ke niulan ki space mede ba na de ga chongtan tele gwa amma na kwala ter ko shin wori gande te ka manaria dan te niulan ki bus station dan ala nuore ken midbaro nuori akan misbaro nuori akan lugbaro ko yo kwa gala je kame majority tilan nuori tilakan kana jiram la ne gani siang di le gorno bi yo ko bula nang di le nogo no jin bi kwa ko kana ngi da mo gwa na mo tena gje no no mo gwa ko jiram mo kunyin na le sham ka bi wona sham nyin ka bi wona jinde nuori diru nuer ko rundi ala kono la nega mo ka wiye yo no ya bu bu kod gwa dan tatin ko ba yo ba ko cham ko nuer ya je gambele dumi jiran mi chi menu gwa dan la ne kontin la o kem ko je kem mi chi menu tin gwa dan ko ketin lo du da je de lo de da je ka long ka ta dan shan ka ke men china dier che ga dit bi nen la je won mi dit bi nen lat ke je ni pon nuer ka rodien ashi shi bar akwa pele bar ne kan were karodin chen dan chen korin na je ka gambele siang mi je shi siang mo gwa en manari ame shi jen de na jako bana we na kamo abna jien bna wo ka police ka kwide ye na wore ko jen la rematel there's no another talk apart from mo wore ka manari atre man ka wana but ramishlo de pat ka ngejen wote ka long ka ganwore ache de no no jen den wore de kan de kan angwami o bu ko le jen ko na ladu ne ni kon te power need kon te power as we speaking ke leaders joy leaders government leaders ke community leader ni te kan te influence ne ko nwerbu ko do badien but quick role yen mala chal ke ram me quick role quick do dan na yen ke ko jin mi ngeje no de na yen de yik dier pan kamande kana cham kamande kana kana tola na dier ka ke ban mi tela ramu dier ka kwidien tela do mu den wore de ka te ka je ka gambele ka kwije mo ne tin kon la bu se kan tin kon de fight ko den wore de ka chongo go de ka chongo de ka unyam jen dan en dini jena lo muku kon mun ko manare an wo ba o tu da tong mi ko shala tamen man nan mo china tin ke petra wo ka diok tela bas mi jen ka we te ke kuma ka we ba te na gambele 2 million people take it te cha de yak ne rew ne diok ne ngwa ne wel ke jen na da di da ena ku kon la shet ke men ngai kon la roal til a chang man ke de bo shet ke million de ba ke tain dori en ken roal til ke til tu ngwan la kana dwal ka luñ kel karwade jen ta dan ti ka kon dwal kon ko misaji yen te rambe chong koro dwal kon ka roj ko bane ilar no shush community jen dan dwal kon ke jen misaji yen la ling no cha ngu yen e gari ngak che mi je che bulonga ngu yen ke je ngu
nguchira na bido ngunanga ka community nguche bido ne ngunanga tena rajamo ko let yete ne ko kien te bugo bire ale ka gero ka ken kone titi geran karodan che biawo kut kon na bad bawo bana kalar men je kan chush kon ka jan ka kuje mo manare che jan dob dan de nware de ga panish ka ja aga nware gambele che je che man cha lar won kodi nobody care ramadi che care wood check ngani nobody care ka gambela da ram man gujen wo de lo de ja jate nware long kana kor kam ne ken chikan kor jur chikan long this is reality michuni agambele nere nyona kabar anyoko yome kon be kon yo nware binwane lede mi je kwat chibu mu wa ju na bishe man be ga bishe man wo shane yar cha kwara cha je yar ke cha ta danan len ngwana ka rudi la do brande ne nyengo je je cha je yar ka kwi ko take time mi ba kwar ba ya kan keji don run ngwan run di run diok de je tet ke je na tam ku je mo bi goro no han do bi de ro de longo ne ko mo wa jen te ram ba gat ka bi karom so no mo kel menang na ko dong de lare jeno bo woche gwar ba la deka bedin diala content dak re woj ba la deka achang ba jilo wojurun ka shimu gwa chilat bitaka kang mo gwa ba shure ba je kek du no ko kon kone kon la nwere na mo teleja gwe jeno de kon re aleka ka dupin content de nwere kon de kanang niam kon chana chuch che choy kel karwada chana chuch ni chonya la chwal ke choch ko woj metel ram dier metel ne de dier ka kwidien liu na ne siang chu na ne siang no la sometimes we not la widu la ja la widu la tene na ala poignit karan la tene na ko gije no win me take a human being today charno chu na wona de do bi de na ne but nobody care te ramedier gambele shi kon chuiten bane to ko kien bane kade ne ling te dong de konang nyam kone kolan wer anwar che mangai kone ngan kon gwen kone wona da woje wona ni ngan kone long mijen kone gambele shi kon le rake kwi gambele atuga ka lara ki kurgan waka jiko waka nyana nyang wa ka wantoa wona ka tiergo la ko ba tiergo na wona kwijimi ala kon ngan kon ando brande kon yun kaje ala kan these communities that we have ki all this district in Konotika Gambela tint under Nuer zone kan district ti kan tin kontin de kul rodin kulamat ko kan te ka gado na radian so mi kono konda wo tetere tegaten so which make it very impossible ko bin wer be te ka mat ta danan le ro da jet shine kon kan mi kan kon mat jen ta dan la ro bana le rek so brano gujeno why do I care muna ngatino liu ko walchi ka liu tala muna ngatin so bran guinyu ro da no wekel ko jin ramu labo jen guyen mabo wona ka lokus bo chinari anda te ko lo ko de me dung duarame ana makeli yaran ware jen ware che kanang niam these things ko kona fake long ko do bran andong de nyin konde wo kaje ka gambele jega ka kujimo shana de no ko gwano de kon wo wenono bana wo karwande ko kien a chikon to ke dunga mbela ka ta jega danan le maru din kaje ko kon bo kapchon ki Ethiopia bokul right ka kwi Somalia ka Mogadishu pan ka ja shakan nak ne ri choko jandang jogu dero shaka buk e bom shaka buk relit ka mishala lido beach ala no mo gwada waka buktin ne ri boka ka ne ri shala ka al-shabab ni ka ne ri tadawr ana ya al-shabab ki al-qaeda al-shabab ka ne ri to ka ne ri tadawr lo teka kor ka ji Somalia lakin buga rodin ba America na buga na bukre Iraq antama gwada kona kan ga target hotel kane relida an gwad mete bon meditin munganatin akan mala buk
let kalan mi na mo lo na kana ne sha na mo ring mi to ka Somalia mo kon ben ke Ethiopia ka Mara region Amara ci kor do dien chen nyok ben nyok kam dien ke ji Ethiopia nyok wa but kote ten pan ne ko gonder to kon ka gan werte gorten uh, la gwano de kon lat ko rin re wujin ni de kon ngach la Ethiopia jen kan na gwa te ka tun wan lat ko dien e chang men wa Addis Ababa we ko wonyam charity go dul to go lat ke je shen ne ka witen ko kien witen kon tin go tin noka kon Addis Ababa che take standard mitetin and standard mo sha Addis Ababa che jako ba gwalong na mo kel ci tuota ma ka Addis Ababa kanye na ge ne ka che mo ngai kono no tela mali en gambela fon tela maltin Amara Oromo Tigray to to gandial wuke jek lo tela mu gam ten to to ke tin kon te lat ko rodien re wucin bini ko ngwan wuke jek ten ngwasma okay chana min jen chana right ka kwi ngarka basketball dung South Sudan te ka rol mi to kon tama ka social media rol mo kwi basketball ka rol mo chro da tok ni tiang ka jaro tok ne pan ni ka kor gwa se dane shi we me dane dak team dung South Sudan United States USA cha team South Sudan cha nyogo dek tiang team Serbia no and South Sudan la we dak ke point to to the long she个 point to one and dak South Sudan tiang she take a comment to one post to one ya post she ne dialen kokien you can let know and team dung South Sudan basketball she Africa den ngai ke chi mon ngai okay dung no South Sudan karwa ken ngai mana le rodom wa en bon ke korbun ka mandanen men kep dung team basketball Ethiopia ne lol deng wajen cha kwany ni ngar dorien ki ngar dol jani no re team ka tin wor kelten te do la nywa kelten te ne ko ken la ji ko te tegitin du no ne du mane ken long ke dol jani ki dol dinka gwas me te ga me cha kula lar Canadian content chi comment you know ne de konan chi roja dan le rod tin chi gor ka ta dan ku ka ria ka je ta dan en gwi ke jen wo ishi team South Sudan ishe lele lo she ken lo she wo wen yam kan ngare you know akani medak ke team South Sudan o tene dor kelten karware you know tene dor kelten gwasa me kene dor kel mo karware jene tene la jang ke dinka si ganwara kel ke deng jeni team South Sudan che deo niam ko ken an man chala da ken cha ka mo ke bong re team ki bon ki kwerbun ka mandanan chi ro do kwina angwaza ma che te ke reaction te ngwana long ken ite ngwan lat ken rwani to goal ka kwi ke deng ko che ke deng la re no no we gonna yes, I think we all should be proud of what Mr. Luol Deng did. So, Sheng ne men ngai kono no alajan she invest kaj kan team me la team South Sudan. Kon and kum South Sudan, government of South Sudan can invest ke basketball, ke football, you know. Tel me kan latin garame ka rundang wan. Janti yoke chika to bone I think more than $4 million teacher invest ka Canadian content jakwan. And young man shalat ke media na kokian chike nying rar nying west lat ken no en kwar dung South Sudan ka basketball che yo ka dial che ka latin ngwata mo ko te rada dien kene de kona che kwan wa ken ka colleague ne ka friend ne ka kene che ka tedul gore kel so and men that sha ka jen that ngadam sha je de criticize no jen she mi je she la no I will not shen bularo elol deng jen she mi je ka she la de ko she friend ne ka tin kon tin guje de South Sudan de ka nang nyam che ka kwan no che jen
jen cha chara kene ngeda ke rishalat ka basketball team ko ba wonya so gwejeno chamo gwalat ko she team tenang thong mi de ko laro ne mete ka dop me dong bani ko kien ko shi kon ngar dan ci ngar team ya se je minister bi ci kon bi kon yale no ka dole ditleni point yen kan gat kon kon ngar ka kure ka basketball so de ko laro ani akal led long akal led exercise ne ka training mi di long ka ne de ko kien tin gwe ken o del tin de ngar kure ka basketball ka de kan long de ko ok de kan long ko ngi kon ong ne dol kon la kana ok long bran pe na thong de so Sudan de ne da gor ko katen ke United States ka katen bo ka South Sudan ke ne te longar kuru kana mo do kon gor no de ken ngar mi na mo de kana gor de kana gor ko de ka kwan du no she de ku lo ko kan ni dial ti cha kwan de no melet ken ki men cha la de wude me e me je ka cha kwan do rien cha comment ku ngwan cha ka use and gwa mo chineru ngwan she can comment negatively ka kwi ka den kan melet mo she gwa jin fondu keni da gni dor da kana dor you know she ka right me kana lat so my reaction de na right ka mamana to me of course aran take opinion tera mo de me de rajana de na oniam de dun de lar duno gweje ramame mishal ke misalol la coach shalan mugwa che de lat coach team che put together a kwalin encourage ni na a sha divide ni ke ko de na de ko nyam shin men wer kel radian de laro wer ko kena ka wore ten content bom ka dur ko ken bo shang si wer ka shi jang as long as ken take a qualification ke take a skill ka ngar basketball ka de kan team South Sudan de kan nyam ne to de ka ngar de ka tere so na mo da kel mi gwe no de ko na lalet mo de ne kon de kan nyam okay na me da